turakomeza n'ikibazo cya karindwi. Steep sided lowland formed by a river cutting a plateau. A. Canyon. B. Ocean. C. Plateau. Correct answer is canyon. Nkwibutsa rero niba uri mushya kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube, urareba munsi y'iyi video yawe ahantu handitse ijambo subscribe, kandeho kugira ngo ibibazo n'ibisubizo binyuzwa hano ntibikagucike. Twikomereze. Ikibazo cya munani. Changes caused by the Earth's year-long orbit. A. Fall. B. Winter. C. Summer. D. Seasons. Correct answer is seasons. Ikibazo gikurikira. What is a steep or slope or long created by erosion or tectonic activity? A. Canyon. B. Dune. C. Ravine. D. Cliff. Correct answer is D. Cliff. Ikibazo gikurikira. The density of population is the number of people per unit area of a laborland. A. Physical. B. Psychological. C. Hishing. D. Physiological. The correct answer is D. Physiological. The next question is the highest spot on Earth. A. Fall season. B. Great Canyon. C. Mariana Trench. D. Mount Olympus. E. Mount Everest. The answer is Mount Everest. Inshuti bavandimwe rero dukunda, tubibutsa ko izi ni sample z'ibibazo biba byaragiye bikunda kugaruka kenshi bikabazwa mu isomo rya geography. Ntabwo bivuze ko ureka gusoma content yawe, ahubwo igihe cyose utarajya mu kizami uba ugomba kwagura ubumenyi ahariho hose hashoboka. Kandi nkomeza kukwibutsa wowe niba uri mushya ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro utambutswaho ibibazo n'ibisubizo, icyo usabwa nta kindi ni ukureba munsi ya video yawe ukareba ijambo ryanditseho subscribe kugira ngo video zose tujya dushyiraho hano ntihakagire n'imwe igucika. Urakanda subscribe. Wowe wamaze gukanda rero kuri subscribe, uri uw'agaciro, uri uw'ingenzi. Ubushakashatsi bwose dukora tukarushaho kubona bimwe mu bibazo biba byaragiye bibazwa, ni wowe tubikesha. Mureke rero dukomeze n'ikibazo gikurikira. Next question is a cold rock sphere with no water or atmosphere. I repeat, a cold rock sphere with no water or atmosphere. A. The sun. B. The earth. C. The moon. The correct answer is the moon. Ikibazo gikurikira. In which of the following countries is the Kalahari Desert located? A. Botswana. B. Kenya. C. Zambia. D. Zimbabwe. Correct answer is A. Botswana. Dukomeze. Which of the following ocean is located to the west of the continent of Africa? A. The Mediterranean Sea. B. The Atlantic Ocean. C. The Pacific Ocean. D. The Red Sea. Correct answer is the Atlantic Ocean. Nshuti bakunzi rero mudasiba gukurikirana ibiganiro bya Nsabira TV ku bibazo n'ibisubizo tugenda tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Stay tuned kugira ngo ujye ubasha guhora kuri uyu muyoboro wa YouTube, kwimenyereza kubona ibibazo n'ibisubizo ni bimwe mu bintu bishobora gutuma tugera ku ntsinzi yacu.
turakomeza dusome cyane kandi mbibutsa yuko bamwe mu bari hano kuri uru rubuga badafite ibibazo n'ibisubizo byo ku myanya igiye itandukanye. Twarabyohereje mu group WhatsApp kugira ngo bibashe kutubera model questions tuzajya twireferaho igihe tuzajya tuba turi kwiga, kuko hano ntago biba byoroshye. Mbabwije ukuri, kubona aka kazi bisaba kuba wakoze cyane, nubwo benshi bashobora kwibaza ngo ese ni igiki wakora kugira ngo ubashe gutsinda ikizami cyanditse muri MIFOTRA. Bigusaba gusoma ibintu byinshi bishoboka, bikagusaba gukora research menshi agiye atandukanye kugira ngo bimwe mu byo wibwira ko ari byo ubashe kubikorera ubusesenguzi n'ubugororangingo. Murakoze, shalom shalom, ndabakunda, subscribe.